Kada chemo wanyana ntubu kwa watanite na batun kwa teweni kilinte to chewero thamoa jambitawa mutembe yedwanda. Governor wa county ya Meru mutumantu edingi na ruleti sibitari injero wondini ya Mudhara kiri ndiunga yawe ya weti nambere. Akari governor mutumantu Monto edingi akae wa miaka we tano no mutuma na wendo na ntuba Meru mutuma na wendo na ntuba tiania kako irende nja kithima gonto kithima kenge kire loi te gonto loi ro kwendekana kiuria ni atire mutuma kae wa miaka 5 ewe ateturia nturi ni Governor wa Meru County Isaac Mutuma nyume agwikinya Mudhara wantigania East na kurugura matanite nteresi ala ilubana ara Mutuma gwetete geria ya were kuagerithia mantu jaugima na gutetera wathani bwawe bo merie mikaibore kugabwe na mwanya kiribore bware ugatene atongeria braba toire guitangu iriku kenda na bamero baciarero iciolore imbi mero ekwaga kama tumare yera litambecha kugenda twaga matanete tu ikuma matanete na mwaka yumwe twena murangiri bana echukuru naregano nambi inyagithera tukurura matanete yate kato wana bachukuru ibaro tuchukuru mwana kwetherwo ariongite nja ya mupinzani awe Peter Munya Mutuma akira kariba Mudhara bagasurira kireuge bwa mtu wetu ende gutegela maendeleo inkumenya my brother arenturenia inkumenya my brother onge rutererwa yembe saindira ende ndendo kuromba bugerie Mutuma nimbi yumba kwithira yende newe barato aere kura ba korone to bathimete na tukona imbibi ndene yao my brothers itoko watanera itothimete na maendeleo te muntu weto kitu gani muntu weto na baye kuyaira barabarene terwa Mudhara akeya ntekerwe mantu era yonde akagwethia utekoroerwa wowai imatanete tukwenda ukerware twike murengeti twike ng'ombe ndona biute byo tweranite kwambirite mwikerie ng'ombe haloi bibyo byatumire ni awonka nuntu kandonera uterio ngonga no tumba witanye mwana wa munkia nyonto enderikari yakirira kana natia kuruki kiri siasa cia nthiguru Mutuma na ugite Meru itwire kugwata mbaru tere ingi kuma tene na kugarire Meru yona mtu au akagita kambere niro thirikari rambiririe kuthukua mukuru weta wa Joseph Murumbi ai vice president Kibake na vice president Ameru tu enyuma yao muntu wetu Rigathi Gachagua na ara deputy president Ameru tu enyuma yao rira turonere kana kambere geto Kameru kawukithia mutwe ka deputy president kambere iro barawire thirikari ni guthuka ke reporter Nteto Sauru TV kumatigania mbita Brian Kimadi. Abiashara bametumba stage nene ya Isiolo ni bachokirete nkatho governor wa county u Ibrahim Guyo nkatho nontuba utetheria batika thamu na kinya biashara cio kumomorwa ni barombete kurika ko wako kotha kwenjero kenda bateke ngwi cio watine ni kinya kuromba bekiro mata utuko kenda kurieria mantu ige wagage bokaria na ukiria biashara cio Banta Murangiri ena ripoti endia ba mitumba stage nene ya Isiolo na barabara ugwatine ba kumomonero anduka ciao na ndi bacumirite gucokia nkatho kirithikari county ya Isiolo iretongeretwo ni Governor Abdi Ibrahim Hassan ni kurigiria kumomoro kwa anduka hizi antwara bakuga nio baitamu gatejo ntuko kile kimetuleta hapa kama wamama wa stage sisi ni kushukuru governor kwa sababu tulikuwa tuondolewa hapa stage lakini kwa sababu governor alisikia wamama wa stage wanaondolewa aliintervene na with immediate effect sisi maneno ya kuondolewa ilikwama na sisi ndio maana tumekusanyika hapa kama wamama kushukuru governor. Kabla hiyo maneno imesemekana tuame, tulikuwa tumehangaika sana. Tuliamiwa tukahamisha vitu, usiku tulihamisha vitu, asubuhi tunarudisha within a duration of one week. Tulikuwa tumeenda hasara ya pesa mingi sana kwa sababu ile hali ya kuhamisha kurudisha tulienda hasara. Lakini tunashukuru gavana yetu wakati alisikia maneno na akasema wamama wa soko wasisumbuliwe na akasimamisha hiyo maneno. Sisi tunashukuru gavana na wamama wa usaji wa nguo si tungeafektiwa sana. Tuko na stock ya over 1M and above na tungeadhiriwa sana juu watoto wetu wangesoma hatungelipa maloni. Tuko na maloni. Hizi kazi hatusimami nazo kivyetu as we stand here.
tuko na malona ambazo tunaenda kwa bank tunachukua kama wamama tunasainiana, so tungeadhirika sana. Watoto wetu wangekuwa machokora maybe sababu tungekosa kitu ya kuwapea vyakula, mavazi hatungepata. Na letu tulikushukuru sana sababu tulikuwa tumeanza kushikwa hata na mapresha zilikuwa zimepanda. Iromba ria unandikiri thirikari ya kaunti ni kurikia thoko nene Isiolo kenda bomba gutonya ku ninya gwikirwa gita stage ine kenda kuongera okaria ninya kuumbithia witingu yutuku. Kuna soko ambayo imetengenezwa pale sokoni jamalizika. Ningependa sana kama hiyo soko ingekuwa imeisha, nadhani sisi hatungeweza kusumbuka zaidi kama vile tumesumbuka. Lakini kile ninaomba sana governor, tunakutambua hata kama kuna wale ambao wakutambui, lakini sisi tunakutambua ya kwamba unaweza fanya kazi. Kile ningeomba ni utumalizie hiyo soko ndio ili tukaweze kuingia ndani. Ndio hata hii mambo ya kuja kubomoa masoko ikifanyika, sisi tusipatikane kwa janga kama hiyo. Kama wamama wa stage tulikuwa tunaomba tuwekea security light. Kwa sababu ukiwa na security light hakuna uoga, tutaweza tukauza mpaka usiku. Ukituwekea hiyo sisi tutashukuru sana. Nikiripotera Ntutu Chairo kuma Isiolo, Mbita Bantam, Murangiri. Mutari wa kibiashara thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Francis Kabisani na arombete ayuthi ndene ya kaunti kurumira kithomo kendo ciukiria uturone akiaria na taririti kithomo nikio rubunguro rwa uturo nakio kiomba kuthirio kendene ya matura kulukina arombete akari kurumira thire no kiri twerekerete githuruno kya mwaka 2027. Francis Kabisani uria ni economic advisor ke thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na uria kuromba giti kia mubungu wa Tharaka ke ithurano tuthiete arombete mbeu mbithi gutigira ni bakwirutaniria ki mathomo mao. Ana baba nini boreaga kithomo ikio rugairwa omba kugairu bagu na nyukwe gutaraure na muru wa nyukwe. Kwa hivyo naomba kwa heshima kubwa sana boye bothome bore ki secondary boya university bukambithira no muthomithie. No ntito bingi nduka na mbijo utasikia watu wanapigania hiyo. Na uriria tuthiete kagita ga siasa Kabisani na kuromba antu kuringa siasa jia thiri na kurombera nthiguru ya Kenya. Mimi nitawaombea muombee inchi mahali tunaelekea. Anto murwagina kaboronge na nkomango. No ntoti kwenda muntu munari au ntokona. Romba ni towe twena amani. Muntu na rombe siasa cia Kenya thiri. Uroka thurwa nwe. Uroka athia kuthurwa getiata. Gaga kwa bai. Na kanta kuja niongwete. Kwa uni unkaboromba kagita gaka ndiri kana niko kongwete muno. Ni atariritie mwe ya mirandi ira tetheretie kureta Tharaka muno ki mauntu maurimi. Ndiye daktari itokwenda gucokia bamba Tharaka tutafanya namna gani? Mimi mwenyewe nilienda pale nikaandika proposal, nikaenda kutafuta mbegu Zambia, non factory zile kuinga huko. Na tukaleta mbegu wakulima wanalima na njuzi baguragerwa kilo moja bamba na shilingi 72. Jina ria gaito ni achokire, jina ria tonyai ni achokire, wakulima wanapanda papa. Kwa sababu wanda ndengo wiko wambei wendie bamba. Wewe bamba tena bai wendie mbori, you have a choice ya kuthomithia na bako. Na bila rianda alenda director wa Fisheries Uhuru Kenyatta go mpango ge ndaretire machine cia 67 milioni rwa uriara. Cio komorege tu 2 milioni imwe wa ntugo. Abini wa mweri. Ziko pale. Na non titaru tangu ende gwani kwanjiria kuwa mimi mwenyewe nimeenda kwa waziri wa elimu. Nikaongea naye ndamwera gotiebu nyamwira ciomba korera arama na matheri. Non to Kenya ikaunte ila ndato ciena machinira. Na tumekubaliana metenga milioni 70 ya kugura ngoko na makome non to machini riogo bwanjire kugera matwiko ararwao. Antoni barombeto kuthura atongoria nontu bwa wira wao bantu ba kuthura jiama. Kathura mtonto bwa kiama. Tukuwa antu beto tutikata ni Jubilee atitungie UDA tuinde. Kwa kana bandu wenge twarira sasa ni mundu au tamu kwa ibete chono ndo bwa kiama. Kwa hiyo takathura mtu itathura mtu endi bingi tukutikata ndo bantu bwa kiama. Baretie mamaka gitaka mathiko matabitha ngoki nderetia kamatungu hadi amarimanti nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Akuruba kanisa ya Methodist kuma Ntere Chinyambene ni barombete aciari kumenyerana boke enda batwika antu betumi uturone bakiare ne batariritia na baba inge badurira
uturo bo burura nontubo watie mutaratara bimwende ne uturo na atieri babo ingi batithira bakerekania anabo kuluki ni barombete thirikari kurona nchobi ndege ni watho bakiwa kandi kwa kaumu kayuthi babo ingi uturo na kinya watie mwerekera yotoro kuruba kanisa ya Methodist Nyambene Synod hibarutite mbitwa kiria aciari kuthingatira mitugo ya anabao hinya nyuma ya gukura gukurukira rutano ara aciari baingi barekanagiria na baba na ende akuru baba bari na mutaratara wa gutana na baba gi kanisa na nyuma ni gukara na bonteguru rira skuru ire mbinge na kubanenkera kirira kiathikira kiruthikite kanisani ya Methodist Maua ana baturi nabo ni baratutanite itarudi kulukite ni tucemana cia nabo cukuru ingwa kenda tumba kwaraniria nabo tumeane atabao itambere kikithomo ni atabao itambere mantu na kuthia bana ntoninjea yora twabaditanire tutana na bakanisa cionthe bathebu cionthe indi beya tukabamenyera na tukigwatanya na pastors bau bakanisa iwinge twababuthira mentorship ya kongana nikenda bau mantu babega ba ivo no tubo to ya urutano aru ari na tiru ari mbere no to ya ende bau batimo cie basiomanirie basoaya kanya batu kweya bagarutanwa alafu toromba government cietu ciendelee kusupport talents nkuruki bauritie aciari kwika kithomo na gutigira na bonta bagucoka cukuru tamu ino ya ithatu aciari baba inana batiromba weta cukuru ibaciomie muno gwikiana nontu riu ibakuote mbeca nikaciuraua kuma rũbarũ rũrarĩo no mwanka wethe wiana baeta cukuru inkori aciari bario tethia nabo baendiana cukuru eitaririo ni onto utebinge totieri nabo utebinge totieri nabio kono miunde kuthira na ngweingi otire boreo no swaume onto muntu ara swaume kinywa mutakeya bakiri bauritie thirikari gukanda na nchobi ndagane gwatho arana baingi bathungagira kiri nchobi no na ndawa cia mbogita tutumba kuthuranira ana nturuba na barukerua baita kworoba nabo ni nchobi na bangi ana ibairite kumenyerwa ya ora tuberite aciari baba menyere na ya ora tuberite imenyere nikenda bantu babea kwa unkuromba thirikari yetania na nchobi ikweya inge cia meya ikwendu kendo kinyama ndukene na ikenderwa kinya ntorene kendana bathorano na webo butabangaratanie twithe tuna mongo muthuku kwa unika nkoromba community karomba kanisa karomba thirikari tumenyera na beto nontu ana beto ibola sumari yetu ya utura na ukethe oteana anto bakwa ombi na ombi nikanthithira yonthe nkiripotera Weru TV mpeta wa Duncan Mwathi utonekanya kunoka inchokerete na nteto ingi kwagarukire utaka kanyakika kathongika gwete green nange karibuni ala nontu mathaizetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua kario kanyentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndumefaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ina vitamins ina minerals teno kwa tukala ni wa nyomba zuzu na ndinekoswa Afya Plus angi menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho isumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe no
nukuthugania gwita sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids, I'm ready to explore. Local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody. Ngoko cia mweri jo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria rita 35 iri ari urondira ng'ombe imwe munyanyo kwa twite maguru nkuniene hai no twitira maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mweri jo mwe na ikendwa na arua na mweri jo mwake tega nkara tega ngoko itu ethoga tweri tega isui tega pere itu batusanure we tuchanure nito wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo Joymax Animal Feeds. O mwana nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools ituitikagia te gwikiranya kithomo kia mwana oku ne gwikiranya ruju rwawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindrenjeto arimo beto iba kiwango kieguru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju ituwezanaga kithomo ge kiwango kieguru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ati arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau ringira Meru campus kiri 0791200067 na Timau campus kiri 0720411554 Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Akariba keke ine boke ite matheta ne kiraba kuwa kwena mo biashara omwe kurira waki bo barabara yantere una njira waka nyumba ciawe cheke biashara pakiwa ntubobo abaringithia bonene baruwa beno bwa bonene barabara ya keke weta moroga yomba kurema kurika wakwa nonto kaitene kauti itarira yuko bakiromba thirikari nere kuyukia tali no tire mu biashara na kuthamwa na ate waka nyumba ciawe cheke biashara. Atori ba KK mbari chiego jie mundi ibebumiritie na muthuro kumeneria mu biashara mora bakuga na baingirite barabara na kwagia gwa gukurukira mukire umwe kana mutani umwe uingite barabara aja na daita nandi barabara ikuthondekwa gutena diversion antu baba ingi especially ekuru ne bakunikangira maguru muno baitagara ntagaro irengi nuntu ba barabara ire kuthondekwa ikairwa rami kuma kenkiandege mpanka moroga nuntu no kwata tini kithi kire aja ugia konyora mpempe nandi mtu atomba kuthiuruka ora guthura mtu ana bikibiki wakana ngari kuleta mpempe aja mtu na kuona kwena monoga na njira ire aja karibu kuringana na kariba baba ugite betire physical planning ya county ya Meru inde mwanka muthenya we munde wirigiro bwa utakabo aringire iga antu ana bona physical planning ngwete nayo auge barabara ga kurugura na dikena kuthima na arugura atura 2 weeks ngabo report 2 weeks eko thira gote report ngi atura tukenya thimu atuka kwori ntia tagwetire nyumani na au ntia tagwetire na nyumani twarigara muno na kabasa kwambu atari to itakauka ugonge o ingeta wengwa mwe kaito inkurukie geto na ndake na twikira mungone twaga ume buru bataranetie bora bakuria thina warira barabara ya KK ikuthibwa moroge gikira rami biashara cia uikegwe yaga nonto bwanjire no kwingwa tukuria mutumanto ithinkia nitukuria Senator Kathuri nitukuria kinya MP Shadrack Mwiti batonyere bone natia nonto nitukwirwa kinya physical planners ba Meru County ni bari abete utaka barabara ejire anyumeto aho beja kumeingura na nandi mpanga thai ukarankurukia 3 weeks barabara guti action yeteki guti action officers ba take kuja kuingura barabara ku make sure building ichi yao ni mutane omwe kana ni mtu murume wakite building cia rentals niko tukuromba eje arugure barabara eje mbitwa nene ya kariba baikire mutongoria wa wonde county ya Meru kumira na kubatetheria tukuga mutane ojo ingite njira aja aingure nonto njena ina physical fulana na ni kuonania kwina map ya kuonania ati anto kubukudwa kwina njira kwa una turugurire njira na atugure njira tututina andu anowe barabara nonto ingetwe ni muntu mwake tanto baile ni muntu mwake eje batorugorire ana beto batigo gusera gibane skulu nonto titole ajali ne tugota muno tugitinda skulu gweteka magamba ma skulu muntu ino bodoretie muno Keri potrande to chiaweru mbitagwa Mateni Mogambi.